Bog, ja sam Maja, a ovo je Ozi. Danas vas uvodimo u trening poslušnosti za vašeg novog malog ljubimca. Nabavili ste štene, pročitali ste razne savjete, pričali s drugim vlasnicima pasa i dobili informaciju da trebate pričekati najmanje do 6 mjeseci starosti kako biste krenuli s treningom poslušnosti. To nikako nije točno. Psi su sposobni učiti već sa svega par dana starosti. Njihov proces učenja započinje još u leglu. Zato sa treningom možete započeti čim vam štene uđe u život. Početni treninzi trebaju trajati kraće i biti jednostavniji jer i štencima koncentracija traje kraće. Ali zato imaju puno veću sposobnost učenja dok su štenci i tu vam je prilika da oblikujete ponašanje i odredite granice za svoje novo štene. Odlučite se za pozitivan način treninga koji uključuje nagrade hranom ili igrom, bez fizičkog kažnjavanja. Na taj način će vaše štene učiti brže, biti će sretno i motivirano, a međusobno ćete graditi odnos pun povjerenja. Naučite štene da sjedne, finom poslasticom ga namamite da sjedne, nagradite i pohvalite, ponovite radnju nekoliko puta i završite s treningom. Na taj način će brzo učiti zadane radnje, a neće gubiti motivaciju niti pažnju. Kako vaše štene postaje starije i ozbiljnije, tako treninzi mogu biti duži, a vježbe sve zahtjevnije. Već od prvog dana suživota, važno je štene naučiti kakva se ponašanja od njega očekuju. Nagrađujte one radnje koje želite poticati i zadržati u budućem životu, a one nepoželjne pretvorite u poželjne. Na primjer, ako vam štene žvače papuče, nemojte vikati i kažnjavati ga. Radije mu osigurajte dovoljno različitih igračaka i potaknite ga da se igra s njima umjesto s vašim stvarima. Pozitivan trening će pomoći da vaše štene izraste u samouvjerenog psa koji zna kako se treba ponašati da bi od vas dobio pohvale i nagrade. S druge strane, fizičko kažnjavanje može kod štenaca razviti strahove, radi kojih ćete u budućnosti imati nesigurnog i preplašenog psa. Budite pozitivni, strpljivi i od prvog dana naučite svoje štene da ste mu najbolji prijatelj, da nema razloga bojati vas se i da ćete mu biti podrška kroz cijeli život. Za uzvrat će uvijek dobiti slasnu nagradu koja će ga poticati da se ponaša pristojno i bude onakav pas kakvog ste oduvijek željeli. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!